Blanca sempre va a correcuita. Oh, però quina pressa té! Ja t'obro, oh! Què et passa, dona? Exagerada. Mirad, es una presentación que se hace en la Biblioteca Pública de Cabrils de 6 dits. No l'hauràs arrencat del cartel d'anuncis de l'Ajuntament? No, me lo han dado en la biblioteca. Caram. Ha hecho la versión catalana de 6 dedos. Per què el vols en català si no el parles? Bueno, pero Isabel es mi amiga y que el catalán no sea lo mío. Me gustará que me firme 6 dits. En la presentación hace Laura Bosch. Laura Bosch la conec d'haver fet una visita guiada pels rellotges de Cabrils. ¿Sí? ¡Oh, qué bien! Y Katy Pérez, infermera. ¿La Katy Pérez? Jo la conec del gimnàs, de les classes de Zumba. Es molt simpática. ¿Tú también la conoces? Hombre, pues será fantástico. Será una fiesta. Dijous 7 d'abril a les 19 hores. A veure, deixa'm veure el cartell. És dijous vinent. Oh, quina il·lusió! Serà bonic. Podrem ir les 3.